Lagi yang saya suka untuk kita bantu orang kat luar sana ialah memberikan kadar protein yang betul. Sebab Semi-Pro ni bukan hanya untuk orang nak kurus. Semi-Pro ni juga kita boleh bagi hadiahkan kepada ibu-ibu ataupun ayah kita yang sudah tua yang mereka sebenarnya mengalami masalah, kita panggil sarcopenia. Sarcopenia ni berlaku pada semua orang yang berumur start 30-an kita dah mula kurang kita punya muscle mass kita mula mengurang. So apa yang berlaku sarcopenia ni pada usia yang emas usia emas umur 60 tahun ke atas, dia boleh merosot kita punya muscle mass kita merosot sampai 30%. Itu sebabnya orang-orang tua ni bila muscle dia tak cukup, dia jalan tu dia punya gait ataupun dia punya struktur jalan dia sangat-sangat rapuh dan mudah terjatuh, dan itu menyebabkan dia senang patah tulang di bahagian tulang peha. Nak tukar tu susah sangat. So pencegahan dia, jangan fikir yang ini Semi-Pro ni hanya kita bagi untuk orang nak kurus, tapi sebenarnya sangat-sangat bagus kita bagi pada orang tua untuk kita gantikan protein diorang so that diorang ada enough protein, so diorang punya muscle wasting lah. Muscle wasting ni tidak ketara. So bila muscle wasting tak ketara, mereka ada good protein muscle dekat kaki, so gait dia akan stable, dia jalan tak bongkok dan insyaAllah dia orang kata lebih bagus lah dia punya harian dia kan. So satu lagi, untuk orang yang ada masalah gula tinggi, you boleh ambil Semi-Pro ni. So you boleh ambil dan you boleh sebab dalam dia ada chromium picolinate. Chromium picolinate ni is a trace essential minerals. So chromium itself is a very good, kita panggil sebagai catalyst. Yes, it's a catalyst whereby kalau gula daripada aliran darah, salur darah kita, gula tu nak pakai untuk buat tenaga, tenaga tu ada dalam sel, mitokondria ada dalam sel. So it must be transported, kita panggil sebagai glucose insulin transport, saya tak ingat. So apa yang berlaku ialah bila kita ada insulin, insulin tu akan open the channel yang membolehkan gula tadi masuk. It's a protein receptor. So dia akan masuk dan gula tu masuklah dalam sel dan dapat digunakan. Itu sebabnya bila kita cek darah, gula rendah. Sebab dia dah masuk dalam sel tadi. So chromium picolinate ni dia ada 3 benda, ada chromium juga. Kita panggil chromium nicotinate dengan chromium chloride. Tapi yang mempunyai fungsi yang tertinggi untuk stabilizekan sugar ni ialah chromium picolinate. So ambil chromium picolinate ni, so dia akan membantu kita panggil sensitifkan insulin. Bila kita sensitifkan insulin, maka isu seperti gula tinggi type 2, iaitu insulin yang tak sensitif dapat kita bantu tau. So dengan tu kita akan masukkan gula dengan cepat dalam sel dan sel kita akan jadi bertenaga. Dan juga that's why ini chromium picolinate pun bagusnya bila kita ada good enough energy, so you tak craving for carbohydrate, you tak craving for sugar, high sugar. So dia akan menyebabkan you rasa satiety cepat, rasa kenyang cepat. Bila kita ambil kita ambil Semi-Pro dulu sebelum makan pun bagus, so kita dah kenyang, so kita tak bernafsu nak makan lebih. So the issue of overeating lah, bila kita overeating ni, itu yang menyebabkan kita senang mengalami karbohidrat yang tinggi dalam badan kita. So that's why overeating is not good. Dia akan converted to lemak, dia akan converted to glycogen. This is not good. So apa yang terbaik ialah makan Semi-Pro sebelum you makan breakfast, lunch or dinner, so you sekenyang sedikit. Lepas tu bila dah pergi kedai tu, you makan lauk dulu dan jadikan nasi tu macam lauk. Nasi tu you makan last sekali, so that you tak habis nasi pun tak apa, tapi you kenyang. Kan? So itu yang ketiga saya sebut sebagai nutrisi yang penting.